Ya, membantu kampung kami. Aina kampil frisa pendu, sana kampil dua ban kami sapla. Buat nusa ada isap sakan du kusumbuyak nusa ada kondangan baru depari. Kampil si pedoakan. Sana kampil dua isapna. Sakan kutarigan. Ia keringalah ku singalo perninin. Singalo cikan. Ya, sakan ku depari. Ku tarigan. Ia keringalah ku genting mergana. Kampil si petelukan. Sana kampil telu bandu isapna. Oi. Sakan ku singalo lumas. Iya, oi. Sana kampil telu isap lu. Aina kena kam singalo lumas. Si pernemui karo mergana. Rikut dah sembuyak lu depari mergana. Sepangalondo, ku cinta bandu sada ku depari mergana. Kampil sukun. Sana kampil 4 isapna. Karena kenduranan kami dah ngayang asadum. Manggo. Ya enang ko kualokan kampil kehamatan bas kalmu unta karo mergana. Enak kerja enda ngayak dunglah kita karma kamole. Enam ning kami anak bertua. Bujur. Pras kali muka kami anak berundu karo mergana. Ija beringin dube entah lengah bagi sekunderina karena perpulung do. Makan ning kami anak beru setepu, anak beru karo, enggo tangkas enggo sada ari beringin dube. Engkai maka ipopolong karena kali bubu kami kam kerina. Rekod kami anak beru, engkap karena ijapa piga-piga hari selepas enggo tumbuk ornamu bayu permen kami. Piga-piga kam sangkap geluh enca itenahkan kali bubu kami. Jadi karena si arsura kali bubu kami karo mergana atina nahkan pangalondo kukam singalo lumas. Makan dingin binai beringin dube ibas naki-naki matori indakari. Jai kari ruh anak berundu anak beru menterindu. Ku posna ku jak bundu sekala-sekala guna nahkan pangalondo terlebih kena kam singalo lumas. Perninin cikan la katalingan singalo perkampun. Jenda sentabi kami kali mupuang kami indakari anak berundu. Tambar malam mergana ia laninaka nandang ikam sada persada. Entah ijaga kurang pas nak kari kami percakapan kami di pingin dube tersingat kam kari nadangi kami anak beru terlebih anak beru menteri du kami anak beru karo mergana bagaimana kau kena percakapan mau bas kami anak beru tisik ibas naik dengan macam renda dong senda ngurati kami tarikam kali bubu kami sukut karo mergana. Iya membantu kam karo mergana ija kena percakapan tak beringin dube. Ya, dan tisik kelet memobas kami membantu kam simpuna motor kijang warna biru BK 14 walau sada SL tolong digeser let atina motor sindaran. Sekali nari pemilik mobil kijang warna biru BK 1481 XL tolong digeser ada mobil yang mau keluar. Ya, membantu Tamar malam mergana kam kalian bubu kami singalo ulumas. Edang ngadap ate kami kukam guna nahkan pengalondo ibas perjabun berendu karo mergana tubuk ras beruda pari. Makana ngadap ate kami. Nggo banci kami ndudur kenisap kukam kalian bubu ras kampil. Iya, ya. Iya, jimpuh kam mami dengan turangku. Mama silih kami. Iya. Jimpuh kam, jimpuh jimpuh kita. Duduk kenisap kam pilurah. Perisapan. Iya, membantah simpuna mobil kijang Innova warna biringin ama. Warna biru. Silver. Kijang Innova BK 1517 ZN. Tolong digeser lihat katina motor sindaran. Kijang Innova BK 1517 ZN tolong digeser.
sanga kita kerja Tanjung Pura. Gua merenda pedalan karena tukur nandangi sembiring depari. Jadi Tanjung Pura sedange karena ulu mas dah kapling alo kenduja siarah Tan Raja. Jadi tambahan narbi sanga kami Tanjung Pura lead breken sembiring depari karena persembuyakan. Jadi persembuyakan, enda persembuyakan kantara kambangun sembiring depari. Jadi enda anggo persada kami, engkau ngalo kencang. Duduk kan mental duduk. Enda anggo persada kami, enda mensiarah Tan Raja, singgu padalan kami sedang di Tanjung Pura. Engkau nya, engkau me. Engkau nya. Enda kah? Lah, enda min kena min begitu. Turang tambar mal edaku tuh meriah ke kuakap rekam kering Beten beberendu sadangin seturang iya warna sembiring depari halo kambing sembiring depari enda jadi anak seriban bagi berbangun sehat-sehat kampung pertama dengan rezeki tidak tahu sursi masuk kita amin. Jadi kalau kamu sudah artinya ke nikah ke beberapa kami si tepu, tentu kamu jadi anak kami. Kan bersedia kamu jadi berubangun nakku. Monggo si begi, mau di ada bagaimana meriah ukur tanggal lo kencana teh. Megi sinteram treken ini mengaku kamu berubangun berjabutan Di kamu Saya mengaku berbangun di tengah-tengah keluarga Pak. Iya Pak, saya mengaku sebagai baru bangun di tengah-tengah keluarga Bapak. Bujur. Ya, jadi deh. Sekut kami pekalondu meriahlah kurno kalau kerja kena perjabun bereberendu. Betul. Iya. Ande engko begenda engko banci kami suruh kujabu kami kali bubu kami. Ya kari ini panggung 12 anak murum menteri indu. Cek kari semekah kap nandangi kami, ngajar-ngajari kami. Bagi kuakap nih kami. Engko banci kami surut. Ya, salami kali bubunta. Semuli nisab juga salami kali bubunte. nikah 6 bulan singgo lepas janah pe adat nanggo kaiban i tanah Tanjung Pura janak sendah menda gelarna isehkeun man Bandu kam milala mergana jadi menggokap lu memberikan baci yang ngerana jadi opelang kami apa andai sap kami
Impal. Sejan dia anak berundah. Oh bang, mari Min. Pak Senda te kami enahkan pengalondu kam singolo perkempun ija kempundu karo mergana kempu milala ngomanteki perjabun nasim baru tuhu ngemin karena sadenda panggung ini panggung ulum mas tapi la meriah ukur kami andeng kita pulung jenda kam kalimbu bupuang kami lakam karir luah muli maka pengalondu paiban kami bas pengalonde ulakam karir tak karena galang kitikna pasu-pasuna lah karisi pagandu bagai kuakap ning kami bas adenda gobanci pasa kami pengalondu kalimpuang kami beken enak Ya, bagi puang kalimbubu kami milala margana endaruh kami ku jabundu nahkan pangalondo karena jabu kempun tah berendu ibas wari piga wari selewat maka ibas wari sendah dengan ngebanci kampung pelung kami jadi ibas kepulungan ta ibas wari nama ibas kami pangalondo maka ngarap kami meriahlah kurno kalokan pangalondo enda ras ngeranlah kari kampas pangundung rana man kami kerina memberikan pasu-pasu bagaimana mening kami bantu di alokendo ribu kami. Ya anda bagai kari lit nge panggung 12 ban anak buru singu kurindu eje kari embar rindu kami ija kamdu kurang pas kari ajar-ajari kami bagai kuakap ning kami 12 man bandu jadi entah lit dengakin surah-surah andu sideban dikidah beras meciho entah jujung indu tendu kempundu beras berendu persilahkan kami enggo ngonya kundul kam lebih lo kacinder ngakam kami pecinder enggo banci kami suruh ku jabu kami ngonya semulih nisab kita salami ka kalian bubunte puang te salami kirina bayu salami bolang tah mama Nah, jadi begenda kalian bubuk kami ngadap te sembuyak kami ku jabundu nahkan pengalondu kam kalian bubuk kami singalo chicken rekiteken bere-bere nuntah kempundu ngon jabukan bana ibas piga-piga waktu silewat mindo kami pasu-pasu bas kam nadi kalian bubu ngadap ate kami gua ngobanci kami ngadap ku jabundu kalian bubuk kami gua kam sikap nggo ya mari dudurkan isa penta seken kampil naka iya ngisap kam man melo mami ras turangku kami kadang kok kempundu entah bere-bere kendu si tepu mergana bayu saputra ginting tumbuk bayu saputra si tepu
tumbuk ras anak ndu ning kami tah kempundu berudepari sikin akap kami bas jabundu kami yang beruginting makana ibas perjabun nenda seken kami ati kami pengalondu kam Kalimbubu janah mindo pasu-pasu bas kam nari segera nama sumasu kam ibas perjabun berendu tah kempun duenda serasi sekula ia ibas manteki perjabun nasim baru mupus anak dilaki anak diberu ia alu pasu-pasu ras toto siseken dukam Kalimbubu kami ugapan indu Kalimbubu kami ngoban siseken kami pengalondu nggo iya wakak ngoban si seken atau ngarana di situ wa iya ya seken ya kontak kita kerina ya kontak ya seken raskam ngalokeun cakrina ya foto tukang potong go iya bujur Kalimbubu kami Ginting Margana linge karya turken kami karena panggung 12 begegia entah sitik lagi ya merbelas kami bas paksenda labo ibatas batasi kami Kalimbubu enda corong seken kami man Bandu Bas jabu Ginting Manit. Ngaku aku baru ginting di tengah-tengah jabundu Pak Dri. Bujur. ya adi bege ngobanci kami surut ku jabu kami Kalimbubu kami ya semulian isap kam wah bagi bayu peras permain ras kakak ya keke kita si salami lebih Kalimbubu unta Ginting Margana berendu Bayu Saputra si Tepu tumbuk ras berudepari piga-piga waktu selewat ngadap ati kami ku tengah-tengah jabundu Kalimbubu ngokam sikap ngalo-ngalo keren kami ya emak kasintabi singir kami syamati kami kamada bru kami aidah kamreh kena anak berunta ku jabunta basalenda gua ngeninta arih kita sembuyak kena sepengalon sebelum tukur kerina nade ras impal kami gua apa gua mensikap kerina kita tekundul kerina kai ngai suruh-suruh anak berunta gua sikap kita kerina maka sintabi nade kam hadap bru kami kami pikir bongka kami kai kari suruh-suruh adu kerana pepulungan kami was nangke kematuan nego kami pulung kaikin suruh-suruh adu gua banci atur kendu bujur ras mujazuah kita kerina di wakak ngobanci jimpuh kita lebih Kalimbubu unta dudur isa pentaras kampilta iya ngisap-ngisap kam impal kami mama kami bagi peman-man belo bagi mami entah turangku kami ada yang kau kam ngisap-ngisap Kalimbubu iya sabar bentisik endat anak kami berendu manteki perjabun nasim baru janah ulah karinindu Kalimbubu kami belinna atau buena pengalon si nialo kendu endat dalan-dalan kami mindo tua mindo pasu-pasu ibas kam nari gelahna artoto kam mandibata masuk-masuk kam gelahna perjabun berendu banci mehuli jadina jadi kemalaman ate nandangi kami kerina ngobanci seken kami kena pengalon enda Kalimbubu kami ya ini maka sintabi nade kam hadap bru kami aidah kam kena meriah kena pengalon bas nang nage matawan yang meriah kur kami tapi basadenda kerina dah kam adalah orang kami kerana anak kami kerana semiring depari tapi kerja bas jabu kami tarigan Margana adalah yang aku kerana baru tarigan kami lopang ngalung-ngalung sa kaikin surah-surah dua maka orang tidur kerana anak kami gua apa nidu
Makana nungkun kami membantu permen kami. Ngaku ngekam tengah-tengah tarikan mergana kam berutarikan. Ngaku aku bertarigan di tengah-tengah Jabundu, Pak. Monggo begitu tangkas kalian bubu kami. Maka terbeluh kampai ngatakan sa anak duwe tah kempun duwe. Endam lagu langkah bertarigan ada pas tengah-tengah jabu kami itu. Jadi ada begi iya. Ngobanci seken kami kena pengalun tuh kali bubu. Iya. Ya, raska kita dudur tanta krina kontak kita gunakan pengalun enda. Iya. Iya. Enggak usah tuang potong go. Iya, bujur ras majuah-juah kita krina. Iya. Iya. Aturkan kami kari panggong 12 gunanakan pasu-pasu ras toto ibas perjabun berendu jumparas anak andu berterikan. Hanya saja entah semengkah tenun setia lagi ya tendu. Bansi wakap waktu kendugundari. Ya, yang makasintabi na nagikam hanap bro kami. Ay dadakam sedah meriah ng guru kami kena ngalukun pangalon bas nagnagih matawarinda. Bagigia ay sintabi na nagikam. Ay dakam tahundukan tampak kami interam kerana kali bubudu singalo perinin. Basta denda kuapang inindu. Surah-surah sembuyak kami, ras kakak kami, lakam itu hendunge tangkas ki mata nungidah bahwa sembuyak kami enda pupusna tonggal, endam dilaki, endam diberu. Jadi lakam anak beru kami, entah lo pagi sempat anak beru kami ya ngalo ibas kerja kami, ibas kami pejabukan anak ate kami tempa. Makana olah kitik ukur dulu. Enda mungkin secara adat entah labu biasa, tapi pengharapan kami lah kam. Begendakin surah-surah kami makana alu mentru ukur, alu kendulah kari entah kai surah-surah sembuyak kami enda ibas kerjaan tenda. Ya. Kamar belaswa. Jadi seken kami ate kami pengalon dukam anak beru. Terus ku anak beru menteri. Iya. Makana coba lebuh kam. Iya. Sabar kam tisi kalibun tanari. Go kena semut. Go duduk risap. Ya anak bro kami sila rendop pilihan ijenda payong tuhu bagi kata nunduwe ender jabu empong enda permen kami atendu tapi karena anggot biari kami kalimbu bundu maka pan kami enda karena tanda teh kami keleng nandangi kam maka pese kami mete kami paswari si senda engko banci pese kami membantu kira anak bro kami enda sekali seban kami kam karina kasa ay bagay ko akap. Go, saya radu kena, radu. Nyabi. Iya, kasakay kam krina berukaro. Beruk anak beru, alo kendu krina ya. Oh, kena je krina. Mang bagay ya. Iya, semulihan nisap kita. Engko. Iya, pokok bagenda. Kita sesalaman. Bagenda kalimumu kami. Labong kurangi kehormatan. Ban riah na ukur kami, ban keleng na tindung mata kami. Ay ko kapasi salaman ni guna mayan waktu kari saja bas panggong te kita si salaman. Oe. Go ya, bujur. Go banci kam mulih ku Jabundu. Ya, go. Bantu kam krina kalibubu kami, puang ni puang kalibubu kami. Teman kami sendalanan pariba senina separibanan sepangalon ukur krina bagi peman banta krina man bantu krina kam anak bro kami.
sehingga banci pulung i tengah-tengah jamburenda sidem kejuahan alu pengarah Tuhan di bata. Jadi bas kesempatan nenda kami ngerana sitik bandu krina sehingga isempatkan dulu jamburenda lako petunggukan kerja kami MKAP karena pejabukan anak di tengah-tengah jabu kami bayu sapuras tepuh ras permen kami napisah bro sembiring depari sehingga dilaksanakan 3 bulan selewat tapi baswari sendah dengange banci kam krina ida pulung kami maka banci kita jumpa jumpa bas jamburenda lebih jojohan. Jadi ibasi enda ni kami man bandu kelembu kami sinina semboyak kami anak buru kami 3 minggu sehingga lewat roh kami ku Jabundu sebagian kita banci jumpa tapi sebagian ditkange kita lah jumpa MKAP surah-surah kami nahkan undangan mempebetahkan karena perjabun kempundu bereberendu turang serina ndu kerinana ibas wari enda. Jadi ibasye mungkin ititipkan kami pesan tawakan kami undangan ku rumah ndu tanpa sepengetahuan ndu enda kerina labo ikarus-karuskan kami kalibubu kami senina semboyak kami anak buru kami enda karena keadaan karena waktu si begitu sempit kap kami walau PS itu nan dekahnya lagi kami mulai nahkan undangan man bandu tanggal 21 bulan 12 tahun 2023 kerja enda tanggal 21 ka bulan sada tahun 2024 nakam kami sada bulan situ guna ndau ada tahun nang kami kap ganti pe sada tahun ndau dekah ngemin tapi akap kami sempit karena ndahi kam kerina kali-kali kami sembilang beterem ibasye karena kekurangan kami enda minta maaf kalau kami kerina man bandu karena tahnung situasi bas kami Bapa ngolane dit 3 puluh tahun silewat nande pe ngolane tersembunyi ngo la sehat sakit lebih kurang 10 bulan ngo dekahna lanari banci memberikan informasi man kami ja kam krina kali kami siblang meterem jadi aku secara pribadi pe krina minta maaf man bandu karena umur ngendang conggom lala tapi karena pemetah pengetahuanku karena adat ras perdatan sangat-sangat kurang engkai karena dekahan merantau lah ras-ras kita rusur pulung ibas kuta atau pedarahenda sehingga 3 pe kali-kali kami si nenahkan kami mohon tenah lasuh mohon suh pe tenah laka terberkatkan kami jadi enda suatu kekurangan bas kami keluarga ngenda pas aku khususnya karena kita langkat enda minta maaf kalau aku man bandu jadi karena saya krina kalibubu kami puak kalibubu kami senina semboyak kami rasana buru kami ibar sebar bagai mengencang asup kami tertenah ras ngalo-ngalo kam ibas wari sendah mungkin dit ngekap nu kurang pengalo-ngalo kami kam dasker hendu pe ibas kesempatan enda krina labo i sengaja kami labo i karuskan kami tapi karena karena keadaan jadi biasa kudah ibas pesta-pesta memang adena ngalo-ngalo ibas saat keadaan pesta sangat sulit si punya hajatan karena krina ngoman alo-alon mabagin ya krina ka kegiatan-kegiatan seharus dilakukan sehingga labo kami abaikan kami tapi karena situasinya memang harus begitu jadi anda minta maaf kami man bandu krinana selanjutnya KP man bandu krina kali-kali kami sembilang utrem kalibubu puang kalibubu sinar semboyak bagi pena beru sehingga cepat kenduru kita sempat enda katakan kami bujur ras ngarap kami maka temaninlah kami terus kari ngadi-ngadi dunga cara enda radu ras lah kita kari krina man lebih maka nanggo kita semua boleh ras nggo kari dunga cara enda maka kita bubar ibas jambur enda nari maka nam betunggung kerjaan tenda endam harapanku jadi
manbandu kerina adik-adik kami si reh ndau-ndau nari meriah kalukur kami ngano kam kalibubu kami sinina semboyak kami anak buru kami di bawah tanah karonari di bawah Tanjung Pura nari Medan nari nunggu ruh kita pulung ibadah kesempatan enda sibar-sibar bagai mencari dengan kebeluhan kami tetap ajar rindu kami gelah wari-wari berikutnya banci lebih baik perjumpaan taras pengalong kami kamu. Jadi interam kami jenda sinir semboyak kami mungkin kata kuenda tambahan lid dengan piga-piga kekurangan ibasie usrakan manbandu kami sinir semboyak kami tambahin duranan kuenda gelah betunggung kita kerinan di. Ibas piga pak saya silewat babere kami Bayu Saputra ras babere kami berupelau ngonja bukan bana bola ko kendakat nikah jadi ni kami Kalimbu Bundu Singalo Perkempun mansilih kami setepu mergana bagi peman turang kami baru bangun selamat silih turang gorjabu babere kami pe Kalimbu Bundu tuh meriah kalukur kami ibas perjabunnya. Maka harapan kami sehat-sehat kam terus, cawir kam tua, murah rezeki. Edam toto kami man bandu. Bagi peman babere kami Bayu Saputra ras babere kami baru pelawi. Selamat ibas kam jabukan bana. Baru depari. Sorry. Jadi selamat kami bas perjabukan bana toto kami entah salah ke kari ya diarah kami ada kam toto kami lampas kam jumpa nak dilaki nak diberu talah kaki kari bagi jenda terus kami nari minta maaf kami edam toto kami man kam anak beru kami jadi kampe sehat-sehat kam panjang umur ka ya sukses ibas pendah Hindu jadi terma kami jenda Mamandu Singalo Perkempun gaji kami 12 kata kuenda kata tambahin nah naki-naki mata warenda betungko-tungko lakondungi peradatan anak beru kami setepu mergana ras go suwe arihna ras bre kami beru depari ijenda 12 kami engkau ibas tegun puang Kalimbubu Singalo Perkempun biasanya semalna kita arah gugung ibis tanah karo maka ilembeken lebih dalan maka kari Singalo Perkempun kepeken ijenda ibre kita lebih 12 jadi ibre kehamatan manbanta karina ibas tegun puang Kalimbubu Singalo Perkempun maka nggo jadi ate kami puang Kalimbubundu maka sehat-sehat kam anak guru kami terutama man bre kami Bayu ras bre kami berdepari agenda jadi hati kami turang berubangun beberapa miliala bre kami go tambah sadai rumah go tambah sing kelengi kam duana maka sehat-sehat kam toto kami puang Kalimbubundu maka lampas jumpa bulan ras matawari gelahlin senaki to ala ras sinutu cimpa maka jadi ate sinteram jadi ate kuk sangkap takarina maka jadi ate dibata interam kami jahnari reh tapi lah bagi surah-suranu lah bagi sikrina si undang-undang kami reh tapi kami go mewakili ngorsada toto kami krina go te kami maka bas jabundu pagi manteki jabu simbaru bre persada bana rindu tanda-tanda indu kami memandu memindu segelah meriah ukur takarina reh kam pagi kukuta bulu rupa kam seh kukuta cane babai bebre kucah gelas tandai krina kadenta si belang ngasesuh ku tanah halasah karina bagai pekutan dairi anggo bagem belas kami jenda kata tambahan siapa kita nambah isya restoran kami
Bro tambar malam. Meriah kelukur kami, ngor jabu bere-bere kami si sada. Enda sada kemegahan bes kami. Seleh, setepu mergana. Sehat kam pejabukan bere-bere kami enda. Cawir kam tua. Gelah banci pagi jadi penggurun bere-bere kami. Anak bro kami enda kata meriah ke ukur kami. Ica bere-bere kami ngonja bukan bana. Maka anakku sangat kam menteki perjabun dusim baru. Sehat-sehat kam jumpa rezeki, jumpa kam sinangkih mayang, jumpa sini tu cipa. Bagem toto pedah bes kami nari kali bugundu. Bujur. Perjumpaan ta karena andungi perdatan kempu kami si Bayu. Nahken ulum mas. Enda keren nih keren. Salah sada kerja pesta kalakaro jili jili kel aku adikku nindatana enda harus kini lakukan di kalakaro adila lakukan na ana elo berese begai maksudku jadi begai stabil bening kami manbadukam tentuna entah lid kam bebere kami setepu mergana kalimbubu pusaka anu dina karena ginting ras miringnya dah kam batang belinakin mah bege perkebun ras chicken kalimbubu bolang dengan tahlid ate kami adina lid dia ras kami yang kundule kalimbubu setepu mergane puang nu puang na elit dengan nge oh mungkin tahlid pita ngasuh bege oke bujur ya stabi di kami manbadukam singalo perninin tarigan mergana ras temandu sedalanan krina adi pengharapan kami dai kam ngindayati kami lebih berbelas mabuge kami dai arah pudi saja labodali tapi karena bagaim pengaturkan anak beru menteri anak beru setepu mergana kami pila mungkin nimbang kari tanggapan kala anak nongkahi kadahinan na karika mabuge terlebih-lebih kam ka singalo lumas tarigan ras bangun mergana batangna. Kampil ngabur cakap tapi ngusuh bas kami, panggung kami puang nupuang. Kalimbubu ingat-ingat. Bagai kira-kira jadi kokap lebih. Si pemena lebih. Aku kuidah dari turuang kami, tapi lo dalih. Turuang kami bas kursi roda dan dia kami. Sab arah iya me dalan kami. Si kundul bas kursi roda indai me si bre-bre pandia. Jang kami munana. Bagai kira-kira. Makanya meriah ukur kami. Bas warienda gia layang ngasup tapi meriah ukur kami. Labo dalih. Bas ingan na pielo masalah. Kari dahi kami nge. Bagai. Sabna jang kami kin. Ya jadi Bapak Yola minter dahina. Lagi na minter turuang kami mau ge. Terikan. Jenda kami turuang du. Jenda kami lit permen due. Ya, bujur, luar biasa man kami. Reh ka eda dupe. Binai jenda nge kami. Peganci kami jenda suarienda. Kami ercakap
engkau berikan kesempatan anak bro Setepu Mergana nang dangi kami. Makanaman kam beberapa kami rasa anak kami berutam bermalam. Meriah ukur kami beberapa kami. Kami bagi ngiti-ngiti tu bisdah kami. Terlebih hidah kami kempu kami pe. Dilaki de beru. Setuna labu pang aku ngerane. Entahlah kari sangap kami ngerana bas perjabun kempu kami te ku bege. Meram-meram kuah te di bata. Lid berikan kesempatan kami ngerana. Jadi kalimbubu ingat-ingat. Semaka ibas endungi perdatan kempu kami pe. Toto kami nakku sehat-sehat juah-juah kamu. Ersada ari hindu ras kempu kami berudu depari. Sangap kam cari. Dan kendulah jujuri di bata ku tengah-tengah jambudu. Iplimi kena anak dilaki anak diberu. Sebuah-buahnya beberi kami. Lah program pemerintah katakan kami. Lang. Setremna. Kami. Karena kami itu bisa jejak Bapak Dwe bagi. Bapak Dwe harus itamburuin Dwe. Sab kamca si mata wayang nanti zaman si kedua hari. Oke. Jadi bas ibas kam nahkan perden Dwe dah luar biasa kuidah. Banci kami tedis kalimbubu nondong du. Oke. Nondong du ras bapak du. Berutarigan beberapa dia. Sehat-sehat kam beberapa kami. Sehat-sehat menjuah-juah kam. Sangat mencari. Titip kempu kami ya. Didik du kempu kami. Didik due. Adalah tanggung jawab du. Long life education nina. Aku labu kutuhe mau ge. Erlacar segedang geluh. Jadi kai mengenai bege. Ban meriah nang ukur kami. Meriah kalau ukur kami. Saplapi gana ribanci begenda kami penjumpa kendu kalim bubudu. Adina kuduga silate kuning rana ningkwe. Adi jabu kempu kami pagi. Kami tah lamu keringet ne. Oke. Tapi endam mate kami late kami sirang raskam. Late kami sirang raskam. Kam jadi galah gedang kami. Oke. Endam berikan kami sada persingat membantu. Kep nu jabu kempu kami. Semaksimal mungkin. Tanggung jawab duana. Bagi KP beberi kami duana. Tuhan si masu-masu perjabun duana. Mera bagi totondai lakam pedas jumpa anak dilaki anak diberu. Tetap Tuhan mereka rezeki ku tengah-tengah jabundu. Ada pesan mama ning kami ndai silih. Beberi kami duana. Kelengi orang tua nu kedua belah pihak. Ngenca pesan kami. Keleng ate nade bapa duana. Bagaimana kami melalan deng 12 katang kuenda kata tambahan ngenda. Bojor ras menjual. Kami rasana kami. Ijena kami biasa duana. Selama ning kami kembas nempuh hidup simbaru. Bas kam menteki jabu simurenda pengapan kaya mandu gelah malah di bata palas bas kelugundu bebas jabudu. Tambah tulis CKP. Ijena kami cikin mungkin langabo jelas icendu kami. Aku lebih peternakan bangku mandu. Aku tiga sawah nari. Ijena memandu kila kami rasana kami. Ija pagi waktu duduk pagi cuti dah peri. Lah kamu tiga sawah. Entar mau kami jah kaling bundu ginting mani margana. Harapan kami kelah oleh pagi min. Aku capai reh pujian bagi harapan kami. Atau kepimin handu kita min gelah citandan. Gelah min kepai kita banci. Ukur kulung besar jauh tapi bas lakukan baginda yati kami. Karena harapan kami yang bandu. Kali kami entah benar kami Setepu Mergana. Harapan kami pe ke depan anda. Harapan kami inilah terus anda si jalan bersama si menghuli. Karena kami handu mungkin kita tahu. Entah pagi telepon, entah pagi WA, entah pagi SMS. Katakanlah kutu sawah. Kami pasti teman piai bagi syukurang hadir kami jenda. Karena jenda pe bahasa lalu senda. Lihat kuta kerja. Kami yang berbagi tugas. Dan yang ke depan adalah pagi min. Kalau lupa atau nah kutiga sawah. Bujur.
buru sembiring sehat-sehat kam terus ke depanna. Bagai peman bi buru tarigan bi sehat-sehat kam ke depanna bi. Olah nari kam sakit-sakit bibi. Gelah banci jadi penggurun kami bi. Menanak kami pe buru sembiring ras berbere kami setepu mergana. Adi banci ikut-ikut ndu bapak ras mama. Asa seh tenah man bapak ras mama seh iandai kami. Jadi kulebe nape pagi asal katakan licir kata kutanari bas perhen kade-kade simblang termenda ini ndu adila banci mama ras bapak kam pagi gantikan sa kami pengen ca kata bas kami nari selamat kam bas kam gonja bukan bana kelengindu jabundu bujur ras mejuah-juah kita kerina. Pertama lebih menimpal kami restoran kami berbangun bertarigan. Katakan kami selamat membantu bas penjabukan ber kami enda toto kami gelah kam resehatna terus rengasupna kam ngadep ber kami walaupun yang gua jabu begepe man ber kami sinjabukan bana bas waris sendah Retoto mama gelah kampe serasi sekolah bas perjabundu pedas kam jumpa anak dilaki anak diberu sukses kam bas pekerjaan du tapi antara mengenda kami sepulung jenda tapi maka cakap kuenda cakap tambahan mentambahan ngenda maka tambahin du kadeba lebih nari nggo kita meriah jenda pulung sukacita kita maka ijenda pe tetap kita ngandalkan di bata karena di bata ngeda kerina si ngarak-ngaraksa maka banci pe mulai lebih nari sehasa gundari lid kita ibas keadaan mejuah-juah raspe kade-kade si interempe nggoka kita ras-ras pulung ijenda jenda ning kami selamat man bandu bre-bre kami kam ras anak kami nggoka kam pejabukan kempu di tengah-tengah jabu janah kempu pe endam dilaki endam diberu jadi meriah ukur kami kerina kami mamandu mamindu ijenda pe ning kami gelah kampe bere-bere kami anak kami sehat-sehat kam begepe ibas pekerjaan dupe enda pe di bata si masu-masusa raspe simpar rezeki berikan di bata ku tengah-tengah jabundu panjang umur ndu. Jadi jenda pe ning kami man kempu kami kam duana bayu raskan kempu kami si diberu selamat menempuh hidup baru janah pe ibas kerja adat ibas ingan kalibubu penggoka idalanken enda penggor dalan alu mohuli janah jenda penggoka kita pulung jenda enda pe lid ibas keadaan sehat-sehat man bandu pe kempu kami duan lengindu pe mamandu ras mamindu maka ibas jenda pe kami ertoto mandi bata segelah kampe jumpa kam sinutu cimpa ras sinangkih mayang raspe sukses bas pekerjaan du murah rezeki du panjang ke umur du ras jenda pe kita balikam kempu kami singgo jabukan bana si dilaki ras diberu ibas erjabu enda lajar labolit kita kata lulus adi kuliah kita sekolah kita lit tamatena tapi adi erjabu lalit tamatena erlajar lalap jadi endam segelah kampe ibas mateki perjabun simbaru maka erlajar kam mindo pedah-pedah kaman mama pe ras bapak segelah ibas perjabun dupe tetap ipasu-pasu di bata endam bas aku nari itambahi kami sehat-sehat kamu nda meriah kita nda meriah kempur jabu gua meriah kitanya
Jadi ertoto kami mandi bata, segelah unda pe sehat-sehat, angkat di bata penakitna. Ibas daging kula nanari, maka jenda unda pe meriah ukur tamanda, berjabu kempu. Jadi makana jenda nari ku lebe resehat na kam, ngasup kam berdalannya dah. Ngasup pagi kam berdalan, maka dah hidup ke kami segala-segala. Endam masa ku nari, bujur, ras menjuah-juah kita kerina. Aku hati nalik kita pulung bas, jambur endalit bas kadan menjuah-juah. Jenda sitik kami ngerana, man bandu lebe, bere-bere kami, sangap kam pejabukan anak, ras sehat-sehat kam, cawir kam petua. Begitu man kami dua, kempu kami dua anak, selamat menempuh hidup baru, sehat-sehat kam, panjang umur, rah selah pagi surah-surah si mulik rina. Teruntuk impalku berutarigan, retuto kami unda, resehat nakam nande tigat si melihat selama gogo, sehat kamu unda, panjang umur unda, kampung gurun kami nande tigan, sehat-sehat kam, menjual-jual kita kerina. Kuak sita pas kami nari burupan dia. Bujuras menjual-jual kita kerina, bujur. Kau bertua. Ai, basadeda kam aila kerina ngasuk ngalong sa. Basadeda selamat kam pejabukun babere kami. Aras anak kami tumbuk rebu wayu. Bas nang nakih mata warenda godong kerana peradatena bas kita adat kalak karo. Basadeda da kam manikah ngana babere kami ras anak kami. Iya, bujur kata kami mandi bata. Kami mindo mandi bata dah kam caur metua kakam. Sehat-sehat kam kepudin. Seh kai pagi susurandu, seh kerina dat kendo, di rezekindu panjang umur kam kerina turong kami ras impal kami. Iya, bujur katakan kami, khusus naman bandu babrik kami, ai ras anak kami, ai olah pagi arab kendo anak kami engkelengi kam. Mengerti kami, lang ada pedah dah kam kami tamat SD pilang, kam sarjana duana. Ai maka arabkan kami kali bubundu, kam pagi engkelengi anak kami enda. Anak kami ke pagi olah arabkan duku kelengan babrik kami kam pagi kelengisa arabkan kami maka sada pagi rindu kai pagi susurandu berikan di bataman bandu hormat kaman bibindu hormat kaman mamandu situhuna olah pagi dah kam ngulit kerina berikan di bata surah-surah lanai pagi ingat du kami sia-sia kerina babrik kami anak kami si utama pidukan kami kali bubundu basade siangkan kam, selamat kam jabukan bana, panjang umur kam, di rezekindu, lid pagi anak nu baru anak laki, berikan di bata, sehat, pintar, ganteng, menjile, susura kami kali bubudu. Bujur ras mujuah-juah, aku pelabung masuk mereka lebih kata nadangi kam, pasu-pasulah pagi mereka di bata, sekenca pagi surah-surah itu. Bujur ras mujuah-juah kita kerina. Banta. Lako ngelaksanakan galari utang adat nandangi beberapa kami ras anak beberapa kami karo mergana ras anak kami baru depari si baru bangunkan jadi mankam turang baru bangun bagi pemankam silih kami karo mergana sanggap kam gabungkan anak sehat-sehat kam bagi pe kerina kita kerina lid ibas mujuah-juah kata bas kami nari kam senambai sana sehat-sehat kita kerina. Terima kasih. Kam PK sehat-sehat kakak sama abang ya cepat dapat cucu. Terima kasih Kak.